Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu si lin sang puya cheng noi za somthum senga sak champhai observation home champhai zo te mi chu nimin khan social welfare and tribal affairs minister Dr. K Bechwan Hong nimin khan tourism minister pura ba ro moi roi te chun government rang bana college golden hall a Iova tourism club a hong president Drupadi Murmu chuan mar chaka sarkar project tharte wangin ma son nain pung thara kai me kati Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan ramchunga Farmer Productivity Organization sin khat chuang sarkar lai puin adin to ati sarkar lai puin Ministry of Tribal Affairs sum cheng noi za somthum senga sak champhai observation home champhai zo te mi chu nimin khan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Dr. K Bechwan Hong Dr. K Bechwan chuan champhai observation home chu tangkai taka hmana be sei thu soya Social Welfare Department chuan khole tuite ma khuanga in ham thanale en kol kong sang sang angai tu thin thu soya poshana bian kal tanga malak na sang sang te tar langin naw piang zang na tuk tur ven le pian hnuwa hnute tui ne na thataka chom thlenga ngai ven ni in health department nen tho ho thinani atia no pangte angan wadi an kai hnu thlengin cho thape kan ni thu soi nu le pa te chu fa te angan wadi hruana chang hre tura cha in angan wadi kal thanu pangte an thanen zela konga an ngai tu om ngai lo ani ati observation home chu no pangkum tinglo dan kala che te en kola mun le siam thana mun tura don ani thu soin in shemna tura ne lova in zirtian le in siam thana mun tura ni ati a rol ban no te ta na ham thana sang sang siam te ta langin tranpuina sum ba ka lon thlenga siam tu mani ati a Social Welfare and Tribal Affairs Department Office champhai po sakthoi tu mani thu le tribal girls hostel sangson pek fel vele sak tu mani thu soya khatang mi puite chu nei tu thin nung puwa thatak le tangkai taka mang tura du sakna hlanin observation home a hongani champhai district observation home hi march sang hi som panga khan din chanani a thok tu superintendent accountant case worker house father house mother medical cook baka security guard pathuman oma home a hian no pang som ni panga thleng anom theya tunai no pang paruk anom mek ani Biate Town Final Committee in Kumngat Hunga Zona Khofai ti siagna Mizoram Cleanliness Competition noya other towns category Khofai loman anlak chu nimin khan an loma lomna hun zelung hola nei chu deputy chief minister puton luena man pui deputy chief minister chuan biate khole mi pui te chu final kong an hmalak na wangin Mizoram pumtan enton tlak ani thu soin tumnga lai loman anlak hi an thorim ra ani thule alom pui thu soya tarna zui zel turina fuya biate khuwa Khofai ber ani chan pakhat chu chung kotina faidu na an thinnunga abe wangni arin thu soin hei hi thla lova inzirtir zel turin angen ani deputy chief minister chuan bolho song bolkong sarkar in chanala chhomek dan te soin Aizawl district khopuya te bolho song bolahmun solid waste management center siamani ati a mase chung ko bolho toi thelo clear anin zirtir le apoimo a hemoi ba ka bolho hi engtin nge an man tang kayang ti chu an ve tul thu soi ani sarkar flagship program SADP chungchang soilangin zora me puite din chhuana le khaachna turani angin mi puiten andong song tha chu lomamati thu soin a hlotin nan mi puite troyomna angen ngal ani home minister pulol chamlina point he huna hian thu soin a zona Khofai berloman voinga lai biaten an la chu aro puya hei engdang wangna lovim chung tin le mi malte tanrolna ra ani atia abial sang tur zo chu faina konga mashuai tu ni angai thu soin Khofai ber ni na hau tu biate baga khua fiber leng om boka tuin hom hal konga rampum hwab loman andon te hian ati chiang hle ni ati puton luya hian biate town final committee hena lompui nan cheng noi khata hlana loman chang an lak talan na thuzia ka hlan tel boka biate town final committee in veng fai dor fai thingpui dor fai le loman dangten bo chai po asem zui ngal ani Nimin Khan Tourism Minister Purobad Romoi Roy te chuan government rang bana college golden hall a Iova tourism club a hong India sarkarin thalai le zirlai te tourism kai hnoi thil sang antel tama sustainable and responsible tourism chungchang an share na turata na zirna in zonga Iova tourism club honvek turati angin Mizoram high school higher secondary school le college institution sang ten an siam chhomeka Mizoram tourism industry a po heng Iova club te hi tangkai taka man zel tumani Tourism Minister chuan thu soin government rang bana college in Iova tourism club rang taka andin thei chu alomam hle ni ati a Mizoram sarkar chuan covid shipui kara po chol lovin tourism policy le dan tulte adong felvek to a
infrastructure lama po nasata ka hmala in chite convention center po cheng noi sang ni chung seng in sakme kani thule bero tourist resort po ti changtun zel ni in momatlang te po khwazin tamjok to tora cheni tur thu soi ani tourism minister purwa romoi chuan tourism project lian tham prasad scheme le EAP atanga sangson mu thoi be sei thu soya minister chun anthuriam festival le mizoram in avai khatna ta november tha international tourism mart sangni somni pani athlen tura mi pui zong zong tel vek turin asom ani government shangmana college principal pularo chuanga pacho point thu soin yova tourism club noya chaktaka malakani a he club noya hian zelaten tourism lama ngai tona zawjok an ya ezana kong thajok te po an ne the nge be sei thu soya college din hun soin zilai thatak tak le zeti tu te in peng na wanga tun thenga result tha an nei zel chu chunjom zel an tum thu te zena pe lama zelaten masona turin kong sang sang malak ani thu soi ani government shangmana college hi mizoram chunga mumal taka yova tourism club hon masak ber na ani a tundin muna he club no hinzilai zani chuang an ziak lut to ani Mamita district level coordination committee on African swine fever Zunimin Khan and chairman Pulan Lua Mamit district borsa phovin an thukhoma hian Dr. F Vanel Ruada DVO Mamit chuan ASF chungchanga Mamit district din huntlang pe tarlanga kumsani somni pakhat chunga ASF awanga voksu ten zangna domna andon to thule kumsani somni pani chungin Mamit district chunga khoparuka infected area ponani thusoya tundin huna Mamit district chunga vok sangrukza somko pakhat ommekin ASF awanga vok thi report om tolo thu tarlang ani ethut khoma hian ASF awanga danman lai vok dal khaple phurle lakwal khap mek chu thani chung Mamit district chunga ASF awanga vok thi le shikai shet bel om lo wangin thadul ni se ti ani a vok risel thade chu tal phal to ni in khole khwa district in kara voklak phalin le to a state dang le ram dang atanga voklak lo ero phal alani lo ani Nimin Khan Kolasi Borsa Pujon LT Sang Hovin DC Conference Hall District Vigilance Committee on Fertilizers Andrew Koma kumsan somni pani chunga Kolasi District dealer tekal tanga leitra fertilizer tiral dan ne adin hun thlir letin Kolasi District lo kasang sanga dan nova leitra phurlu awmlo nan endikna uluk zo kalpui dan turan relani Borsa chuan huan le lo en kolna thatak kalpui ani theinan leitra man dan tok bithlia awm thule alak lu le tiral konga po dan mumal tak awm thu ta langa azuar tu te le amang tu ten heng dan hian hri chena poimo thule dan lova le thapurlu omlo nan Kolesib district lu ka sanga police taxation department ne supply department check gate ate ending na uluk zoka kalpui atul thu sei ani hatut khoma hian za zoka le thazor le shal chungchanga dan omte inshil shed ani theina malak dan turte lo ne tu ten tangkai taka an man theinan hun bimumal tak siama Kolesib district chunga le thadin hun inshil shed ani dan turte le district luka sanga ending na uluk zo kalpui dan turte sai hawani a umsang ni somni pani February tanga August la thleng khan dealer te kal tengin Kolesib district ka urea metric ton zero somli pali point pakhat pariat laglu to ani thule lo ne tu temo tak DAP le MOP ro don ani lo thu ngai thak ani tukina COVID-19 din mun thar bara mi palin rian kai ti mu choni a sample test zong za somli pakhat zinga za pani point pariat palian positive ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Drupadi Murmu chuan marchaka highway railway airway le waterway project tharte wangin mason nein bung thana kai me kati Nimna Tripura State Judicial Academy honna le Tripura National Law University lungphuma phumna he thui sein pi Murmu chuan kumsani somni panga India sumdin hun dollar trillion nga a langkai tura malakna marchak chuan din hun poimo takalu adona ti a marchak mi puite theina le thorim na wangin he ma ba khi len the nge abe sei thu soya president hian internet call tangin masona na tho dang engemozat a hongbok ani pon tongin president Drupadi Murmu hian ni hni cham turin Nimin Khan Tripura athenga Agartala airport a governor Satyadev Narayan chief minister Dr Manik Shale union minister of state for social justice and empowerment Pratima Bomikten anau muaka ton tumi pi Murmu hian president ani nuwa Tripura atlo masak berani a Tripura hunam panzo hian asama panle don ani Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan ramchunga Farmer Productivity Organization sing khachuang sarkar la puin adin to ati Nimena New Delhi National Conference for Enhancing Agriculture Productivity ahead hui soin putomar chuan
ngai tuna thar mang thiama tunlai khol changkana le lo nei dan kalpum han mek chu kai kop thiama tul thua soya sarkar le state sarkar thona awangin sarkar chon thrilan chung po khan cheng viable che nuai thum sing serile sanga hu lo nei tu te thar chu aram pon athon chu ka ti up ram chung lo nei tu te lam hoi masona rural din apoi mo zia soilangin sarkar la puichon cheng viable che sang rung le zare chuang sengin ram chunga farmer productivity organization sing kha chuang din to ati up ram chung lo nei tu te thil thar chu ati pung turin sarkar en the top in ma ala zelani ati bok Chanchinthar se ti top na na tang pui cheng noi za samthum senga sak Champhai Observation Home Champhai zo te mi chunimin Khan Social Welfare and Tribal Affairs Minister Dr. K. Bechwan Hong Nimin Khan Tourism Minister Puro Baro Moi Roite Chon Government Rang Bana College Golden Hall Yova Tourism Club Hong President Drupadi Murmu chon Marchaka Sarkar Project Tharte Wangin Mason Nain Bung Tharaka Yati Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan Ramchunga Farmer Productivity Organization Sing Khat chuang Sarkar la pinadin to ati chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani